Navçeya Payzavaya Wanê 30 kilometr dûrî navçê li ser pehneya Çiyayên Kuh, erek û Qazanê da Keşiş Gol, Ango, Gola Qolenganê hevdar. Bilindahiya Keşiş Golê ji behrê zêdetirî 2500 metroya û 7 kilometr çargoşe firehiya wî ye. Li gor lêkolînên dîroknasan berî miladê di navbera 685 û 645 da Kralê Şaristaniyê Urartuyiyan Rûsyayê duyemîn di serdema desthilatdariya xwe da ku paytexta wî dewletê wan bû, barmanca vexwarin û avdaniyê pêşî li çend çemên ku diherikin deşta Golê dide girtin û ev bendava antîk ava dibe ku dîroka yûvetgera berî niha 2700 salan. Lê di nav demê da êdî ev bendav bûye wek golek xwezayî û anha jî jîngehe ji koçeran re. Her sal bi destpêka biharê re koçerên 12 gundên navçeya Payzavaya Wanê ji gundê xwe bar dikin, bi pez û tarişên xwe dertên vî zozanê kevnar, konê xwe li dev û dorên Golê vedidin û heta payza direng, ev jîngeha antîk bi dengê kar û berxên xwe didin xemilandin. یا کوچری باv کال ما زمان بری ده حتی نه ام بی قاکی مستکی ها دوام دکن ام حیوان وقت نوی داری سوا سرینه یعنی یایلایه هوا ساره آواز ساره ام سه ماه 4 ماه را دمینن یایلا دیه بیشتر یا son bahar edemden bazı خود kişinin içinden خواستوری memleket de خوشیری Seredana min yad vî rojek havînî da li zozanê Keşiş Golê dav bi çil û çiyayan re hilpas bû, germa havînê ket kendal û newalan û demjimêr êdî bû wextê nîvro. درکتنا زوزانا بوجنا زحمت کاری ما عملی ما ایشی ما پزه حیوانه بمعنی نانه پنیره او حتی سیمه چرا ما هو بدای سری چی باشه برکه هنه گنده خو Li aliyek di hêşa konan da zarok di lêstikan dane, li aliyek berxbir berxan dibirin, li hêlek jin şîr heyvan dikin, li aliyek din jî şivan pez ji çêrê bi kilaman dadixin ber konan, berîvan jî bi stranan bersiva şivanan didin û pez didoşin. Roket geldiğine zozan koşa ale koçariye Gel geldiğine kurban zozan koş boyu ole koçariye Gel geldiğine kurban kotta zozan lemeçe rondev ولم كخم بينجا على دوجا روندون ولا قد كندا ولا دخورت كندا اي اخر محل كندا اواي اجد اجد
Oh! Ay beriyete meha beriyete Gwendo gevram beriyete Beriyete meha beriyete Gevre kovam beriyete Beri beriya behara Beriyete meha beriyete Beri beriya behara Gwendo gevram beriyete ev rutinek rojane ku bi zeraka tavê li zozanê keşişkolê dest pê dike ku heta tarî rûyê erdê nixumîne bi vî awayî dewam dike. ام ایوارا پادی خواه چینه حتی ساعت 8 9 10 ام بهنا که ددن خواه جایی پشت دوام نان خود چا خود خورد ام پادی خود را که حتی 12 جایی تینا ما گوروی پارا درازه حتی شواقه جایی راکن خود حیات از اوزان هم اکیوی سری خوشه اما که چند اکیدن ایدی خوش نینه خود هم چی بکن هم ددوشن بلنگازی هلدن داتینن دوین دچنجا پنیرجی وانه جا هواناش میشده بنده جا او دویم کیلو پنیر سدین هلده دفروشن پنیر مجی چلی هلده پنجی هلده پشتی از اولمیش بوندام اکبر متامن اکبر متامن مالاوی گرام بوزق زورلقی دانمن از 10 ساله سری وی چیای زلسان دیشتم پس خوید که حیوان خویدی که اشته من اصلا در باز که باز استر ام دبرن کوبوی بدن آوی راحت به وجود آویا حسایی به گنه کرنی کیچ تیانه مینه پس به باش به پس به زخم ده کیلو oldu ده خود هم اوه هکه لازم ها جهزه که بو که هبه اوه اش خواهد دخنن نوین هکه تنه به داوش نچوبی قیمت ناکه بری دبرن دفروتن نه پره ناکه Keşişkol tenê mezûvaniya koçeran nake. Ji qaz û werdekên kovî bigirin, quleng heta qeqlîbaz jî di tev da bi dehan cure balinde jî bi hevalbendiya kulîlkên reng bi reng golê xistine wergehê xwe û bi awayek azad difirin û dijîn. Ji xwe ji ber hebûna zêde ya balindeyan e ku yek ji navê Keşişkolê jî gola qulengan e. Abdülselam Akıncı Rudav. Wan